Biyag ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Simon, anak. Simon, agriing kan. Bumangon ka, anak ko. Tamasapa tama pa nagpidot iti basura ita. Panagbabasura manan. Makaturturog at pay nana. Ituloy mo ti maturog no agawid ta, anak ko. Wan, ala, bumangon kan. Uwan nanang. Ala, darasam anak ko. Amangan no maunaan data dagiti padatang agbasbasura. Mapantaman na jay batok ti balay nanang. Jay dakkel a balay. Baka ado ti maala tayo jay. Wan, anak ko. Ha? Nagado ti karton kan plastik iti batog ti dakkel a balay. Ay, alaan ta dagitan anak ko. Yes, adamanan mapindot ta a basura nanang. Wan nga rod anak ko. Nagdakkel mo't dato yun a balay. Kastoy ko matibalay tayo niya nanang. Ay, katuan na anak ko. Makabalay kanto iti kasta. No tari maanam ta ag-eskwela, anak ko. Basta'y kararag tayo anasalon at tayo akanayon. Tapno napiksa tayo latang trabaho, wen? Wan nanang, kanayon mo ti panagkararag ko. Ha? Naglukat ti gate ti balay nanang. Di yung manan niwarwara na kita basura! Sinalit kayo at tao! Inyorornos ko na kita! Kalpasan na! Gulwin nyo laan! Wan, sir. Isublimi mo't laang ti sigod nga ornos na. Pumano kayo man! Saan na dito iti pagkalkalan nyo iti basura? Ita iting kay pagkalkalan! Wan, sir. Ay, ala. Oh my God, anak ko. Sayang nanang, adupay ko mati maalata ijay. Nagungat-mutan di akin balay. Sana bali anak ko. Tasapsapaan tanto no maminsan. Tapno saan data amadlaw. Ay, naladaw ta ngamin itay. Iso nakita na ta. Ngun garud naguyong niya nanang. Ala, bye-bye amon anak ko. Di mon panunutan day jay. Naira nala siguro amaditi aldaw na. Iso naungat. Simon, sikaman pa'y latagluto anak ko. Tani, maulawak. Maditirik nak kong. Diyak ka ba ulan ti bumangon? Nakaluto ako na nanang. Ha? Kastaya anak ko. Agyaman nak nga rodoan. Amok gaming nga nabannog kan nanang. So nga siyakti nagluto. Kat, dagiti adim ngay. Nariingdan. Wan nanang, pinakan ko pa'y idan Agyaman na kanak ko. Naimbaglakit din tanda ka akatulungak. Agsakit ka ka di nanang. Akwa, saan? Maulawak laang anak ko. Kan medyo nasakit laang tibagbagik. Mangan ka ka di nanang, aggauak. Madamdaman anak ko. Kaya't ko pa'y timaturog. Ay, kantaan nakman kit din akong. Tapno maimas ko timaturog. O sige nanang, nanti kayat mo nga kantaak. Kumporme na anak ko. Basta tay amom akanta. Adumot dagiti kan kantaam. Amok mat analaing kang agkanta kat anak ko. Mun atay malaakan ka nanang. Saan ka nalaing agkanta? Amok labasit. Day di tatang mo ate malaam. Duwa kayo nanang. O sige garod, aprusak ti ulo yo. Sa akto agkanta. Tapno mayat ti turog yo nanang. O sige anak ko. Nanang agyamanakan ka.
Ayat na buslon, anarik na. Numabisinak pakanan na. Nuag sangitak ay aywan na. Wow! Ano tinaibol lang plastic dito yung ruwarte pakanan Ala, akda gito yan, ikargak dito yung sako. Ay. Agkanta akman, habang agpidpido takti basura. Kuna ni nanang, agsingsingpet ka. Umadayuak, inakon sumina. Dinakto sa pulen, no dinak makita. Di kan tulong daan, no awalak tadan na. Ha? Ni Auntie Mikaela. Auntie! Simon! Nangag ko ti boses mo nga agkan-kanta. Iso nakita ka. Auntie? Nabayagan asap-sapulan kayo. Pimano kayo matgaya man itisigod anagnaadan nyo. Wan Auntie, tapi napanaw na kami ijay. Nagipatakder kami ti kalapaw ijay igid ti kalsada. Kumusta kayon? Agsakit garod ni nanang ko, Auntie. Ala, umay ka. Mapantay di balayo. Nakpay ko mailakod nato'y napidot ko basura, Auntie. Saanan? Ibatim daytan. Saan na bale? Taikan ka iti kwartam. Nooman nugot ka in San Mary. Ikuyog ko ni Simon ijay lugar mi, tatulungak. Da kami iti asawak timang paadal kan kwa na. Kukwa, insan Mikaela. Amok, amarigatan ka amang tad iti masapsapol dagiti anak mo. Iso atulungan ka. Kuwa, kasladyak ka ba ilan amaya dayo ti anak ko kanya kasinsin? Kasano nga rod ama kaadal, no di mo palubusan ang pumanaw. Insan, Ay nauray saan ka nga agtrabaho, tapno mabantayam dagiti anak mo. Kamang tedak to iti kwartayo iti binulan, tapno adda busbusan nyo. Panunutom ana imbag ti imbagak in San Mary. Tapara matlaang iti napintas ang masakbayan ti anak mo daytoy. Kat no makaadal ni Simon, isuntumat kan timang tulong kadagiti kakabsat na. Pagadalan man to ida. no kasta, kaya't mo ti sumurot kini Auntie Mikaela, Simon? Wan nanang, tanuan tayon agpidot ti basura. Kanta no makaeskwela akano. Anak ko, kailiw da kan tulakit dinopanawan da kamin. Uray siyak mailiwak to kada kayo nanang. No saan ko la siguro kabagyan ni Antim. Diyak ko makayata sumurot ka kan kuha na anak ko. Ngam nagkarimot adi nakabaybayan. Wan nanang, kunanamat nga umay kami nga kanayon itoy. Pasyaranda kayo kano a kanayon. Kastamot lang timbaga na kanyak anak ko. Isong agsingsingpat ka ichay, wan. Wan nanang. Daytoy akan tati praktisam, Simon, wan? Wan auntie. Masapul ang mapraktis mo iti husto dayta. Tapno mangabak ka iti contest apang isalipakkan ka. Wan auntie. Kinumpos ko dayta akanta. Iloko. Masapul ka no nga original ti lyrics ti kantaon. Naglaing kamatan nga mga ramid ti kanta auntie. Kapilitan tapno adda kantaam. Sige, agpractice ka, Nuan. Madamdamakan amangan. Agpractice ka pa'y nga umuna. Gatita, intay mat imatangan ti sumaruno a contestant. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon, palakpakan tayo!
Mangabak! Auntie, nangabakak! Wan ka anakan! Yahoo! Nangabak ti ka anakak! Ay na, umay ka man ka anakan! Ala, nagiruti pa nagarakop mo kanyak, auntie. Ala, Ay na, maragsakan lang amin para kan ka kaanakan. Naglaing ka! agyaman na, auntie. Kumusta nga tante anak ko? Di damat lao may pumasyaran. Manipo din kuyog ti kasinsin ko. Di damat ta nagsubsubli Apolos. Apay nga tan. Oh, madanaga nakpekit din. Awan mo't namin cellphone ko apang kontakak ko makadakwada. Tinasayaat. Agurno nga kiti pagplete mi nga agiina. Tapasyaran mintuman ta anak ko iti puder ti kasinsin ko. Insan Mary! Ha? Ay, insan! Ay na, agyaman naktada kayo! Ni, agmay-may sakan sa insan. Wan kasinsin, tabisin ni Simon nga agprak-praktis. Itre-train ko nga min nga agkanta. Kanayon ko nga isuro. Kasta ka di? Imaya, tapno di ka agdandanag. Okay lang ni Simon. Awan ti rumbang apagdanagam kan kwa na. Napintas ti kasasaad na. Nasayaat nga rodano kasta, insan Mikaela. Aywan, atoy oh. Aha. Allowance yung nga agina. Ay, agyaman na kasinsin. Pasensya, ta 500 pailat maitad ko. Tani, private school nga min, tinangisara ka kini Simon. Ay, uwan. Agyaman na kit di ata da ka mang tultulong ka ni Simon. Awan anyaman na. Basta no di ka makaumay iti mabayag. Busy kami, wan? Di ka agdandanag. Uwan insan. Tanoan danton kwartak. Da kamintun ti umay ijay lugaryo kasinsin. Ha? Ay sus, magastusan ka iti plete, insan. Kan mabannog kayong agbiyahe. Da kaming tulatan ti umay pumasyar ditoy. Sige nga rod, insan. Makaturturog ako, auntie. Labanam tatuglip mo. Agkanta ka pa'y no madamdaman. At dapay doa kantaam. Nabannog ako nga agkankanta. Agawit tayo kuman. Saan man anatangkan ti ulom, Simon? Inayadan datan dito'y fiestaan. Masapol alupasam amin dagiti kantam. Auntie, kaano tayo nga agawid ijay balay mi? Awan pa'y oras. Busy ta unay, Simon. Auntie? Sana bale? Da nakasarita ko ni nanang mo. Imbagak abisi ka. Napanak idi na minsan ijebalayo. Ha? Imayak ko auntie? Saanin ang masapol? Mala, aginanakan. Tainton bigat, at damanin pagkantaam. Sa dino manen ngay? Ijay lugar ti gayam ko. Lalaingam ti agkanta. Tapno makaurnong ta iti kwarta. Auntie? Di ka madanagan. Taiduldulin ko dagiti baybayad dakan ka. Nakabangko. Ay wen, auntie. Saan nakadiag eskwela? Baybay amman payla ta eskwela. Agurnong tapay iti kwarta. Tapno adda pagadal mo. Ha? Kan unaan tanto pa'y nga ipatarimaan to'y balay. Awan pa'y nga min tiles na. Numaalak titangdan mo nga agkanta inton bigat. Igatang tapay la iti tiles. Auntie? Ala, aginanakan. Tainakmat maturugan. Mailiw akong kandananang kan kakabsat ko. Ngumhan nga kayat ni auntie nga agawid kami. Kanayon kami arungwar iti rabi eh. Napuypuyatan kami mapanagkan kanta. Nagadutit itadda akwarta kan ni auntie. Nga mapay nga tanghanak ik-ikkan. Agungat pa'y no agpagatangak iti kanak. Nagsingput mat ididamo. Nga mapay nga tangain mo yung. Maululawak apay nga tan.
Isut pagsanggiran ag tinulungda. Baknang tinangawis kada kami dito'y akasanan. Dakkel ti bayad no iti panagkanta ti kanaka. Nagitiyan nagda Ado ti maayatan iti panagkankanta ni Simon. Ha? di pamilya Adda nag-text. ag pinadangda. Adda manin ayabmin. Yakin ginta Ay ayaban damanan ti kaanak kakamapan agkanta iti lugar to'y gayem ko. Replyak adagos. Bayag na. Agsasaruno ti awis ti kaanakak. Ala, nasumpa mo din dumay. Simon, natumba mo dun iti stage. Anyat na pasamak iti kaanakak. Simon, kumusta ang diriknam? Nakapsutak anti maulawak ni nanang kumay. Agturungan dito ospital. Dandani siguron sumangpad day jay. Inawagak ti kaaruba yu itay. Imbilin ko ti umay ni nanang mo. Kailiw ko ni nanang ko. Wen, di ka madanagan. Sumangpad ang madamdama. Agpaimbag kawan, tapno makakantakan tumanan. Insan! Insan! Kumusta ka, anak ko? Nanang, Simon, anak ko, kumusta ka? yamid akon, jak kayatan ditoy. Apay, kanya ngamin tinapasamakan ka, anak ko. Natumbak idyakan kantak iday kasaran. Naulawak, Anya, rinabiigamin nga agkantaak. Agkan kanta ti aramidok nanang. Sa anak aagis eskwela. anya. Simon, anyat kayat mo akanan kan inuman, tagumatangak. Jak pa'y mangan, auntie. Mala maturo ka nga rudan, tapno makainan ka. Di ka sumanaong. Insan, di mo pa'y kasarsarita ni Simon ha, tamabanog nga agsao. Apay alapdam ti anak ko nga agsaw, Insan. Adda ka di mo kayat nga ibaga na kanyak. Ha? Sana kas na, Insan. Mabalin ka di, Insan. Rumor ka biik dito itakasaritak ti anak ko. Sige. Simon, rumwarak biitwan. Agpaimbag ka, tagumatang ka iti cellphone mo, Juan. O sige nga, Rod, Insan. Ala, ituloy mo ti ibagbagam itay, anak ko. Kasano nga, Rod, ang makalpas iti panagadal ni Simon no yawid mon, Insan? Lading itak, Insan. Ngamdya kun maitalak ti anak ko kan ka. Kunam apagadalam, ngam pinagkwarta am lagayam. Agsakit pa yan gapoy aramidam, Insan. Sana nasayaat kan kuan na ti kanayo na panagpuyat na. Rinabii ama puyat. Nga uray dinan kabalan, pilitom latang agkanta, tapno makakwarta ka lang. Para matkan ko na aramida ka. Jakpat yan day ta, Insan. Sana para iti anak ko ti pampanunutam. Nudikat para iti bukod mo abagi. Sala ding itak, Insan. Ngamyawid kun ti anak ko. Nanang, naimbaga kon. Ni, apay asinurot nak dito yung anak ko. Naimbagak garudan, nanang. Nala, agtugaw kayo nga ron iti adin dito igid. Tasya kung tagkalkal iti basura. Wan? Wen, nanang. Ala, di kaagsangit ading. Anda ni nanang ijay, oh. Di kan agsangit. Wen? Siguro makaturturog ka niya. O sige, kantaan ka tanong makaturog kan. Tulog na, ading. Tulog na. Tulog na. Simon. Ha? Ni Auntie Mikaela? Hala, baka umaynak manan alaan. Nanang!
Nanang! Adan ni Auntie Mikaela! Ha? Ayan na. Insan, agawid tayon ija balayo. Taadda umay ko itulon. Insan, pangaasim, di na kami kumanriribukan. Nadaman ng plano mamang ikuyog iti anak ko. Pangaasim, di mo naramidan dayta. Saan akas tati planok, insan? Kaya't ko asulnitan tinagkurangak kada kayo. Mababainak, insan. Saan ang iyagak iti abastuyo? Pakawanandak ko insan. Saanan nga agpaot tibiyag ko? Iso akayat ko asulnitan tinagbasulak kada kayo. Ni, anyat kayat mo asawan, insan. Kagap-gapok iti doktor, insan. Kumpirmado. Anda kanser ko. Amangan no saanan nga agpawat ti panagbiyak ko. Anya. Simon, anak, agrobot tayo. Ha? Papanan tayo, Nanang? Inday lamayan ti bangkay ni Auntie Mikaela. Ha? Natayan ni Auntie? O anak ko. Isong agrobot kanwan. Tarubuatak matan dagiti adim. Agkanta ka kano. Ado ti mangibagbaga nga agkanta ka kano dito'y lamayan. Duwataan, Nanang. Takasinsin mo mat ni Auntie Mikaela. Di kanta amat. Sige nga rod, anak ko. Duwata nga agkanta. Ni Nanang, agsing-singpet ka. Narayuan, inakon sumina. Sika, ti ina ni Simon. Uwan, madam. Nangag ko ti panagkanta ti anak mo, idi madamatilamay ti kasinsin mo. Magustuhak ti boses na. Adda production ko. Katno kayat mo, alaag ti anak mo. Alaag ti anak mo. Taikak iti kontrata na nga agpaay iti production ko. Kuha, ubing pa iti anak ko, ma'am. Di ka madanagan. Saan na ka na yun ti panagkanta na. Maminsan la iti makalawas. Kat ikari. Asyak ti mang paadal iti anak mo. Kat itad ko amin amasapsapol na. Diyak kayata na maisina ti anak ko kanyak, madam. Di ka madanagan. Agtalinaad iti poder mo ti anak mo. Suko naglaang no kasya ka sa pulak ti talent na. Kat no kayat mo, kuyugam tunggal sukunak. O anya? Mayat ka, misis? Kuha, sige. Kasaritak ti anak ko. Mary, Simon, nakaumayak ta the good news ko kada kayo. Congratulations, Mary. Nag-viral ti anak mo iti social media. At to'y, kita Diyos ko, ti anak ko. Buy-buyahan ng tado at tao. Uhan, Mary. Intero asang alubungan timang buy-buyakan ko, ana. Simon, anak ko. Naglaying ka. Nanang, Kansaan lada ita? Gaputa ado dagiti na paragsak ti anak mo iti social media. Ado mat dagiti nang tad iti tulong para kada kayo. Mabit lang, ha? Atoy. ha? Nagado a kwarta. Diyos ko. Uhan. Mabalin yun dagi patakder iti balayo. Tadakkel agatad da ito'y intad da tulong kada kayo. Iso amang kita kayon iti lote ang mabalin nyo apagpatakderan iti balayo.
Agyaman ak, madam. Diyos ko, agyaman kami. Naayat ka unay kada kami nga anak mo. Amom nagiti ka sa pulan mi, apo. Kundi nanggag mo nagiti kararag mi. Agyaman kami, Diyos ko. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Hello, papagayam, naimbag nga oras kada kayo amin. Sakpay na, kaya't kumampay tagyaman, kada kayo amin, amang tartarabay, kan mang subsubaybay, kada giti uploads tayo at drama. Salamat kada kayo amin, Diyos tagnina, iti tunggal maysa. Itagundaway, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Elmo, anak ko, tangay na pagadal mo matandag iti kakabsat mo. Awanan ti panunutem. Dandanin 40 ti taon mo. Apay no mga asawa ka matanak kong. Asikaswam matan ti panangasawam. Ninanang met, anyang iti si kaswag. Kat awan mo't nga rot asawa. Kat mangkita kan ay ti mabalin mo nga arman. Apay, awan pay aya. Awan mo't nga rot ti pakarik na kita ayat, nanang. Saad sape nagpakita ta itad ni Apo para kanyak. Ay na, kaanon tupay ngay. Mapanan ti tawan anak ko. Intundumting ti umno panawan, nanang. Kat no talagang awan, aklunan tayo ti panagbaag ko, nanang. Wen, sige, tayo bagag kininanang. Bye, ading ko. Elmo, asino dyan kinasarita mo iti cellphone mo? Ni Jenny nanang, kasangay na inton maminsan na bigat. Apay, saan nga agawid dito'y balay dyan kabsat mo? Saan? Tada trabaho na. Ay, manipod na kaya asawa da dyan kabsat mo. Man-manon nga agawid dito'y balay. Kagangay na taijay kat nga rod tayan ti trabaho na, iti lugar ti asawa na. Kat medyo adayumat nga rod ti lugar da, di ti lugar tayo. Ay, jak makaumay, tamumot ajak ka ba ilang tagbiyahe iti adayo. Ala, narigat mat no pilitin nyo tagbiyahe, no diyo kabailan, nanang. Diyo mat lamayin nyo tagpasya, no maulaw kayo iti biyahe. Uwan nga rod Syaklat nga rodan ti mapan, nanang. Tapno awan maibagbaga di kabsat ko. Nala, makamo ka. Aganad ka iti panagbiyahem, nakom. Nag-stop over mo rin to'y basa nagluganak. Bimabandag iti pasaheros. Nabisinan ta siguro apadak. Iso na pandanangan. Bumabaak man mat. Tainak mangan. Mabisina ka. Ken inagagpangin. Ti babae iti bagir at tugaw di tibas. Agsangsangit. Itay pa'y ngamin anadlaw ka kasla naliday day ta babaya. Ita, agsangit matan. At damat itsura na babae. Apay nga ta. Sapay no da makikita ng agsangsangit a babae. Kaslag kapsutag. Anya nga tati pagsangsangitan na. Kaasimat. Ading? Ada ka di parikot? Ang mga makatulong ha? Umay ka ading? Taintamangan. Umay ka. Tapno may liwliwag mo na nyaman day ta parikot mo. Intamangan ading. Sige, Manong. Pagyaman ak. Oh, at ti danong, ading.
Agyaman nak. Kumusta tirik na, Jonah? Sa anak pa'y nga okay, Manong Elmo. Kasapulak ti mga dingay kanya. No agmay may saak. Ang mga nuan niya ti maramit ko iti bagik. No kayat mo, sumurot ka kanya kiti lugar papanak. Tapno makapasyar ka. Sige, kayat ko, Mang Elmo. Mapantay ti lugar ti nakaykamangan ti kapsat ko. Jonah. Sino nga iti kinuyog mo nga buwa Manong Elmo? Girlfriend mo? Saan? Gayem ko. Kabarbaro agayem ko. Ay na. Mabayan ka pa ilang nga mang amin. Kat amumat nga magagaran kami nga makinubya ka. Gayem ko nga, Rod. Namamok iti basa nagluganak. Anya? Kamamuyo lang si Murot kanya mon. Imposible mat data? Et, awan matagas na. Taagayem kami lang, mat. Ha? Sigurado ka? Wen, ading ko. Ay na. No at the girlfriend ko, Jack Ilimad. Yam amok ah. Mang Elmo, ada ko makidawagan ka. Anya day ta, Jonah? Mabalin ti sumurot kan ka iti panagawid mo iti lugaryo. Ha? Jack pa'y ngamin kaya ti agawid iti lugar mi ta mabutengak. Amangan no agbalig iti agsyuman kanyak ang mga ramid iti nangisit a plano na kanyak. Sige, Jonah. Sana problema deta. Agawid tayo di balay. Agpaiso, Mang Elmo. Wen, Jonah. Kahit agyaman na kiti panagtalag mo kanyak, ha? At least, imbagam ti parikot mo. Iso amaawatan ka. Agyamanak. Kahit ninanang tikad kadwa mi di balay. No kas di ama pa nagagtrabaho. Wen? Wen, Mang Elmo. Elmo, anak ko. Nabayagan ni Jonah dito'y balay. Dito'y ka din talaga tipag naudan na. Urayan tayo nanang. No kaano ti baganang ipapanaw na. Narigat mo't napapanawon tayo. Nakatagsimot nga ron ti pagdaldalanan na ita. Ay, nagloko mo't ngami ng tagsuman kankwana. Apay nga yakas siya taramid na. Panggap na gayam aramusan. Wen nga rod. Naimbag ta sana nagbadligi. Dala, okay lang matkit di kanyak. Nagado ngamin tagdamdamag. At apon daan obiam ti insangput mo ababae diti balay. Bayan nyo na niya ti panunutan dagiti tao, nanang. Awan bibiyang tayo kadakwada. Sawen da ti kayat da asawen. Habang bumaybayag ni Jonah diti balay. Kasla, madidevelop mo tantirignakan ko na. Adon tinamam mo kababay. Ngam iso lang tinakaguyugo itirignak. Ayat ka din da ito'y amarikregnak. Mang Elmo, itay payakit kita, anak. Kasla ada kayat mo nga iba ka. Ha? Jonah? Ada ko may bagakan ka. Ngam, maamagak. Amangan no, guraanak. Ha? Anya dayta? Di ka kumagbutang. Amangan magpadata iti marikrik na. Agayat ka kanyak. Gusto ka di? Mabalin ka di? Jonah? Mabalin Apay kiti na saan? Kinapudno na. Damo pa'y laban nakakitakan ka. Agayat akon. Ngam syempre, babae ak. Diyak kaya ta siyak ti umuna nga agpudnukan ka. Agayatakan ka, Jonah. Agpadatay ti marikrik na. Elmo. Panagkunak.
Si kantintad ti Apo asumpat tinabayagan niya karkararag ko. Nabayagin karkararag ko. Nga ipaay kumamatan ti Apo ti babaya para kanyak. Kat sika tinakariknak itinagpaito mangayat. Agyamanak, Elmo. Nagsubli ti sigod a kinaragsak ko. Ididimtan ka itibiyag ko. Kastag mat Jonah. Ad-adari magsakak. Idinamam mo ka. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka mat, Elmo. Kahit anyat plano yung ay, agkasar kayo anak ko. Wenanang. Amun atanay, agdandan na kayon. Rumbang lang agkasar kayon. Wenanang. Ay na, kamaudyanan na, makaasawa kamatlaangan. Maragsakan lakit di dagiti kakapsat mo, numamwanda mga asawa kan. Kasaritak to ni Jonah. Tadumanon tayon. Tapno mapagsasaritaan ng ti kasarmi, nanang. Nasapan sa unay apa nagkasarta, Elmo. Ha? Saan ka kadipay ang kasagana sumrag iti estado at asawa na? Ready akon. Ngam na day takasar, oray saan sapay laan. Ha? Apay? Aguray pay, makauray day ta. Kasanon no? Agsikog ka? Akat agsikog kaklata Awan problema iti day ta, Elmo. Ngamin, amok adi naktupanawan. Saan ka di? Saan to, Apolos? Ngamin, ay ayatan ka unay, Jonah. Kabagais, adan adlaw ko iti ka anak kag ani Elmaw. Madlaw rin magsak, manipod dintag ni Jonah iti biyag na. Wen, kapagis, inspirado pa Nagsapa nga agawin manipod iti trabaho na. Minalam nga da pasarabo na iti asawa na. Nadunggumat ni Elmo iti asawa na niya. Wala, numabalin, ilabaan na pa'y ni Jonah nga asawa na. Saan mo't nga manugot di manugang ko? Kahit, kaano ti kasar ngay? Di da pa'y agkasaraya. Saan pa'y matakayat ni Jonah, kabagis? Saan ka upay nakasagana? Masikug ako, Elmo. Ha? Talaga? Ay na, adanton anak tano kasta, Jonah. Pinaragsak na kiti dayta. Elmo. Amom, Jonah. Jack may ladawan ti kinaragsak ko. Manipod din kay tibiyag ko. Aging kaita, tamasikog kan. Nakarkaron to siguro ti kinaragsak ko. Numakita kong anak ta. Numaipas ngay mon. Agyaman na, Elmo. Gapukan ka. Rimagsak man ang tibiyag ko. Itili ko dante ado ang nagdaldala na kiti kalabas. Talaga siguro adatatin tuding ti Diyos para ititong kalmaysa. Tapno agbalintaan na ragsak. Kat ikarik, Jonah. Di kanto pulos paldaangan iti sidong ko. Agawid aki jay lugar mi, nanang. Nagpakada kakadikan ni Elmo, balasang ko? I-text ko to numadamdama. Apaman ang makapanawak. Kahit kaano nga iti sublime. Jack pa'y amo, nanang. Sige agananad ka. Sapay masikog ka. Kat biyahe ka, biyahe. Agawid aki jay lugar mi, Elmo. Ha? Kaawawid mo lang din na panalawas Jonah. Agawid ka manin? Wan, tamailiwak ka ni nanang ko. Masikog ka. Saan anasayati ka na yun na panagbiyahim? Okay lang. Nakaput to si Kugko, Elmo. Kuyogin ka? Ay, saanan? Syaklatan. Diyak kayat ngaglangan ka iti trabahom. Sayang taal daw mo. Naimbag man, daan nakapasyar kayo, anak ko. Wana na ang tasan kayo matngamin nga makabiyahe. Iso nga dia kami nati imay. Kat ayan di asawam ngay, manong. Nagawid di lugar da, ading ko. Ay na, kanayon nga agawid di asawa na. Linawas nga agbiyahe kat masikog. Anya? Apay ngay? Matagtag adya sikog na. Ibagbagak mat, nga magpilit mo't nga agawid.
Kunak ako yugak, ngam di namat nga rod kayat. Nag-adayon sa pa jay lugar da. Anya tayo awidan na ijaya. Mailiw ka no kininanang na. Ay sus, itanda na pala ang tagbibiyahe tamasikog. Urayan na nga makaanakasan tagbiyahe manan. Taba ka matagtag. Kat anya pa iti mapasama kay Jessica na. Narigatan. Nanang, madanaganak. Awan mo ni Jonah. Tineksam ka day, wano inawagam. Wen, ngam awan sa signal ti cellphone na. Apay ngay. Madanaganak nanang. Surutek lang ni Jilogarda. Ay, amumaya ti turturungam. Kat di ka pa'y matnap-napan ni Chay. Nay, hadda tao anak ko. Amang ano ni Jonan day nanang. Mabit lang. Umayan! Ay na, agyaman nagtasimbangpet kan, Jonah. Nagdanag akiti kas taunay. Manunga aldaw adi ka makontak. Ay, di nakarakupan, Elmo. Mapisiti tiyan ko. Sorry, my love. Di ka nagbiyahe, Wen. Agtalinad kan di ti balay. Tadakkelin ti tiyan mo. Wen, Elmo. Urayak ti panagpasngay ko. Tamarigatan ako nagbiyahe. Dakkel una yan ti tiyan ko. Lalaki timpas ngay mo, Jonah. Adam junior ta. I-junior ko ni Balong. Makaamu ka, Elmo. Ada amin kan kaapangat. Sige. Elmo junior ti panagantagan ko na, ha? Ay na, nakatataer nga ubing. Kaing ingas tado, ha, Jonah. Pakiawat man ti cellphone ko. Ada wakak, Elmo. Mabit lang, Jonah. Itata nakapasngay kan. Anya nga tano, igidan tanti kasar kan bunyag ti anak ta. Lading itak, Elmo. Ngam, lipatan mo ti maipapani ti kalaysa. Ne, apaya kas tamat ti bagbagam. Di ta mabalin ti agasar, Elmo. Ngamin, kasado ak. Aniya? Jonah, pangasim. Di na kumabatrabagan iti kasta. Sana ka mga rabrabak, Elmo. Puno ti bagbagak. Kat pakawanan ako ma. No nagulbudakan ka. Jonah? Adan asawak. Kat duwan dagiti anak mi. Kinapudno na. Idi damo ang nagkita ta. Nagapa kami iti asawak. Iso api manawak. Kanasakit tinakam ko. Gapo iti pa nagbabae na. Ngam ita nagsinadan iti babae na. Kat nagpakawan kanyak. Urnusan min ti amin kada kami. Para kadag iti duwang anak mi, Elmo. Jonah, apay anaramid mo ti kasti kanyak. Amam, no kasano ti panangipatag ko gan ka. Inayat ka iti husto, Jonah. Pagawanan ako, Elmo. Ngam, ayayat at ti asawak. Kasano ka Ruden, Jonah. Di ka madanagan. Diyak ipanaw ti anak ko kan ka. Ibatik ti anak ta. Kit di mo ko mabaybayan. Saan, Jonah? Di ka pumanaw. Pangasing. Ayayatin ka. Diyak kaya't amay sina ka kaniyag. Elmo, kayat ko nga ilintag ti bindot nga raramidan. Basul ta raramidan ta. Katuloy tagtagkin daw iti pamakawan. Sorry. Katnoan niya do sa ti pataw mo kanya. Nagkasagana ak. Dusaan na. Tapno malaga ng tirik nam. Gambot din tanti amin katatayin mo. Nagsakit na itingay palakam mo kanyang, Jonah. Pinangdamdaman na kitawan. Pinagpanindak
Lagayam apa nakiputas. Awan asim. Awan konsensyam. Jola. Diyos ko, ikan nagititibkar ti pakinagam. Amang sarangat ka na gito'y apanlobog iti biyag ko. Sabay ko ba? Taman ang pasak na ito'y amapas-pasarak. Ita, Diyos ko. Sikan ti makamok kanyag. Di mo'y panopos ako mapuyag. Di na kami kumabaybayan. Iti anak ko. Happy birthday, Junior Apok! Thank you, Lola! Ay na! Happy birthday, anak ko! Ay na, nagbiit ti panaglabas ti tawen. Dakil ka, anak ko. I love you, anak. I love you too, Daddy. Manong Elmo, may mayat siguro no mga asawa ka. Tapno ada ibilang ni Junior nga nanang na. Ay na, bye-bye amon day ta. No adda, dumteng tulat ta. Basta siyak, naragsakak. Taadda ti anak ko, apang ibukbuka kita atensyon ko. Kan panawin ko. Omdasin aragsak ko day ta. Wala nga may mayat no ada asawam. Jak kayat ang mga asawa ni Dadik, auntie. Baka nauyong ti maasawa na. Jak kayat. Oh, makitam? Adda gwardiya kading ko. Sapay adya kumayam amok nga bola sa kanya, Manong Elmo. Ket ipakadampay nga muna kini Junior no umanugot wenno saan. Jak kayat, Daddy. Uri awan mamik. Basta adda ka, Dadik. Oh, wen, anak, di ka madanagan. Awanen iti panunot ko ti mga sawa. Si kalaingan ti priority iti biyag ko. Thank you, Daddy. I love you. I love you too, anak ko. No adda sa mapasaram, agkararag ka. Kat ni Apo Diyos timang tarabay kan ka. Kat sigurado arumagsak ka. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagundaway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Bakit? Lak dito'y kusina, agmusluto ak lakay. Ay na, talagang agsir-swerte akloy na bakit? Oh, apay, anyat ipadamag mo ay ha? Kita na ito nagpinta sa cellphone. Ni, nangalaam iti dayta? Nabati ti pasaheros ko yung tricycle. Anya? Kukwak na ito yun, bakit? Anya? Ay sus, isublim itakin kukwa ah. Apay, amok kaya no, sino taking kukwa? Apay nga isublay, nagrigrigata ka, pinidpilot. Kinakaut ko ito yung nagtitugaw ti tricycle. At damat siguro nakasave ang numero dita ah. Mangkita kan iti mabalin nga awagam. Ta iso ti pagdamagam. No asino takin numero, no akin cellphone iti dayta. Saan na masapol? Adula amin. Ni, apay, di ka mabutang? Amangan no makita dakan ka dayta. Makita dakin kukwa. Di ka di madanagan, tay lakok tao. Tapno saan na makita kanyak na ito yung cellphone. Anya? Nag-overtime ka ita nagpasada, Romay. Rabing! Kasanaw, kat traffic mic, tatasator. Grabe! Nasapak ko mga may agreement. Grabe ti traffic. Anya? At ito'y tinapasadak, tata. Ha? Nay, mas daw ka siguro, no? Apay abasit ti may intriga kita, tata. Awan ngamin ti pasaheros, no traffic. Amoy rin ta, nagpaspasada kayo matide. Sana ya? Ha? Wala, baro.
Iso na rabyanak. Traffic ka talaga, tata. Kastaya. Nalabit na pagduaduan nak, tata. Atapin nyo siguro, kupkupit ako. Saan? Saan kong aramid na ita, tata? Awan ugali, kakas na. Jak maitured, timang loko, itipada ka tao, tata. Awan mo't kit diti bagpagkakasta, Romay. Wala, talaga mo't nadalos ti konsensyak, tata. Ibagbagayo siguro ako kupitak ti daddo mamapaspasada. Aday ta ti bulsak. Uray kapkapandak, tata. Awan kinupkupit ka. Sana ngagkupkupit. At atapin yun sa amot at kinupit ko tinapasadak. Nay, awan mo't ibagbagakakasta. Sikatin ang ibagay iti dayta, ha? Sana siya, barok. Narigat nga minti mapagpanunutan iti sana na saya, tata. Mala, agawit ka nga runay. Tama nga nunulahin na kan, di asawam. Ingkay garahin ta tricycle, iti balayaw. Tapno makay na nakamutay. Sige nga raw, tata. Mapanakon. Maria, saan ka nga agbiyahe ita? Saan Ta Domingo mo't ita, bakit? Nay, wan nga agpaisaw. Dandan ipay malipatak taldawan. Ay, saus, di mo ko na nalipatam ti aldaw para iti Diyos, bakit? Di ta ko maliplipatan ti aldaw ti apo, bakit? Masapol amang ipaay tayo mo't iti aldaw para kinkwana. Sana pasig at trabaho. Amom lakay, maragsakan akman. Takaskan ka tinagbalin nga asawak. Apay ko naam. Tapay, mate, bakit? Wana, tanaasidag ka iti Diyos. Amom nga ipaayan tinamarswa iti oras na. Para iti panagdayaw mo kang kwana. Dahita nga minti rason, no apay nga agbibiyag tayo, bakit? Naiparswa tayo, tapno agserbay iti Diyos anamarswa. Pinarswada tayo, tapno adda mangidayaw kinkwana. Saan ya? Saan napagayatan ti Diyos, no puro trabaho, ken puro kwarta ti adda iti panunot tayo. Wen alakay, husto dayta na ibagam. Isu nga uray dagiti anak ta. Masapol ang maipasagupsap kadakwada ti sasao ti Diyos. Tapno adda pa nagbuteng da iti apaw anamarswa. Kinagserbi da kinkwana. Wen lakay, punno dayta. Tawan serbi ti kinabaknang. No awan mo't ni Apo Diyos iti biyag mo. Agina na kamat arumi. Domingo ita. Agpasada ka? Wina, agpasadak. Tasayang ti aldaw. Kin ado, ti pasahero sita. Manipod nagdanata. Jak pa'y napuutan ang nakimisa ka. Saan mo't ngayon kapilitan day ta? Mapanti mayat ang makimisa. Saan ti saan? Apay, pakaibaluda kaya day ta no jak makimisa. Mandatory ay day ta. Ha? Adda na ya inyulog da alintag ang maibalod ti saan ang makimisa. Ay na, di ka man matagpiloso po. Naynayunam laang ti basol mo iti kastangay bagbagam. Kitagpay sumang aming. Sige. Tanay, aldawin. Sayang ti oras. Isupay ti mapasada. Inakaw. Ay, unay lakit din ti asawak. Diyos ko, lawlawagam ko mati panunot na. Nay, narabyan ka man ay, Romay. Wen, tata sa taon. Grabe man ti traffic. Ken basit ti pasahero sita. Mala, sumrag ka pa ya. Ay, saanen boss. Agawid akon. Yawat ko lang ti biro ko iti nagmalan. Atoy, tata. Ginudwak daytan. Ha? Sige, tata. Mapanakon. Nay, narabyan na nagpasada. 200 lang tinrimit na. Ay, naglokon. Nay, ada ni Pare Mariam. Umay lakit di mo't agrimitay. Adto'y tinapasadaak, pari sa taon. Ado man ang tinapasada ama, Pare Mariam. Wen, tado akanayaw ti pasaheros kaw, paray. Ha? Sige paray, saan akong nagbayat? Ibati kaw ti tricycle. Urayawid mo na. Tayo pala yun, ti pangiparkingan, paray. Ay, saanan paray?
Agkumyuta kaon. Ay na, nabayagan nga ibagbagak nga uriyawid mo ti tricycle aman manihwag. Tapno dala tao sarang. Ngam, di mo kayat. Saanan, pare. Awan nga minggit ti balay may. Abang ano at dalukaw, kat pakibiyangan dati tricycle. Mala, makamu ka nga ron, paray. Di mo lang matultulad ni Rumay. Kanayo na yawid na ti tricycle nga ipaspasada na, paray. Saan abalikin kwa na? Tanalawlaw at iparaangan na, pangiparkingan na. Kun nasip-sip ti ije balay da, paray. Sige nga ron. Makamu ka nga ron, pare Mariaw. No kasta, saan ka nga agpasada ita? Saan ba kay? Adda mga arkila iti tricycle. Mapanda ka no ije beach. Kat, impakadam ka ni tata sa tor. Imbaga masaan ka nga agpasada? Wan, baga ka nasakit ti sikat ko. Kat, imbaga nga arkilaan dati tricycle? Saan na masapol? Masapol ay nga ibaga amin kinkwa na. Kawan na ata bus mo kat nga rod. Saan ay? Jack ibagan. Iso ano umawagin ka? Ibaga manasakit ti sikat ka. Kundi mo ibagbagang inarkilada ti tricycle. Ay na, siyak ti mababain kun mabutbutang iti kastangar aramidam lakay. Ay, anyan to lang at ati sawan ni tata sa turno maamuan na dayta. Di nan tumaamuan ko naklangaruday. Kana sa isayangat matlaang nga numaamuan na amin ti pakausaran ti lugan na. No ibagak, awanan na ti arkila. Makibingay man na. Anya? Imbis ang mabukudak, saan na? Unay matikas na nga raramida mon. Di ka kadi makonsensya mang lukluko iti pada matao? Di ka man agin sa Santa Loida. Dagangay lang tagbasol, tatao tayo nga raod. Mawatan ti apo na ita. Pasensya kayon, tata sa tor. Talungal daw ang nagsakitak. Isa, daytoy lang ati may rimit ka. Ha, Pasensya tata, sana balay. Bumawiak to. sige. Okay lang, Rumay. Anya nga, kahit nagsakit ka kat nga ron. Daytakit ti kay kayat ko ka, tata. Man nakawat ka talaga. Nakasingsingpit ka. Man manutibos akaskin ka, tata. Sa anak to siguro na makasapol itibos akaskin ka. Nasingpit kayo, tata. Saan ka naimot? Ken, saan ka nga istrikto? Ipanpanakal ka unay abos ko, tata. Angkel sa taor, apayakas yay? Ti anya, budoy, kanakan. No asino pa ka na na maladaw nga garahe? Kuninal daw nga pasada? Isumit ti bas si tirimrimi na? Ha, Ni Rumi ti bagbaga kangkal? ay, Ngam ni Tata Mariaw, risdi na iti Domingaw. Ngam dakdakal mo ti intriga na ngam ni Rumi. Ay ina. Sorry no pinakibiyang ti listahan na giti rimrimi dagiti driver yo angkal. Ngam nakita nga minidyo lamisan ti notebook yan. Nakaukag pa'y. Iso nakita ti diferensya ti rimrimi ida. okay lang, budoy. Talaga nga gagara nga idiso tinutbok iti lamisan. Tapno makita. Anya? Apayakas jay ngay, angkal. Baybayam lang. Anya? Saan nyo kadya si tayo? Hindi mangkupkupit ka na kayaw. Baybayam lang, kanakan. Naanos kayo nga minunay, angkal. Iso nga busunda kayaw. Basta baybayam lang, budoy. Siya, ti makamaw. Diskarte ikaw na ita. Anya? Kita am ti karga ti ATM card ko bakit? Kita, numano ti balance na. Ato'y ti resibo. Oh, nakita? Juan, Ne. Apay asaan ka naragsak ang nakakita iti urnong ka? Di ka kadiagdanag. Takwarta taadwa na ito. Inagan ko la kanya. ay, madilang amin tiriknak amang panunot. No naggapuan day ta nga urnong mo. Agsao ka manay. Agulimag ka lakad eh. Saan mo't asi ka ti mangmanggay? Para mo't iti pamilyata ti pampanunutag. Ti dakais, ket no pagbabaik ti sapol ko. Dayta ti basol. Ngum saan mo'y? Ur-urnungag mo't ti batbat gadak. Romy, pudno nga adun ti urnong mo. Ngam pasig mo ta naggapu iti daka sa wakas. Pasig mo ta kupit. Kan naglakwam iti saan mo akukwa. Akas kumay tagduduma ang mabatbati dagiti pasaheros iti tricycle. Huston, no di mo kaya teraramidag, saan lang? Agsapol ka nga ron ti pagtrabahwam no kasta ka.
Tamanggad ka mo tay. Tapno, dabukod mo kwarta. Makauma ka. Loida, kumusta? Ni, na kayo magayam na naising. Ay, kastoy lata ah. Ay, ayan ni Tata Mario ngay. Saan nyo matakadwa itaan na kimisa? Ay, nabati di tao nagdisimbaan. Tada kasarsarita na. Sika ngay, ayan ni Romy alakay mo ngay. Ape asaan mo akadwa? Kaano pa'y ayaan na kimisa ti asawak nana? Sisak lang mo ta makimismisa. Ay, apalan kayo nga ron. Takanayon akadwayo ni Tata Mario nga umay makimisa. Awan ah. Dayta mo ti panpanakil ko. Taasaan amalanganan ti asawak ti umay agdayaw iti apaw. Agungot pa'y kit di ano saan kami makimisa. Naimbag man nana. Agam di asawak, Pulo sa di na kaya ti umay makimisa. Ay ka matignay tulat ta. Balasang ka. Saan pa'y siguro nga ita? Narabyanak. Okay lang. Tinapatag. Dakkel man na, tibiro ko itangal da. May met gayam no da mga arkila kanya. Dakkel, tibiro ka. Ibagbagan, kinitata sa tao, ngayon arkilada. Agasum da ita. 4,000 tisapol ko, itangal da. Uray limagasot lang, tirimit ko. Kay pagkakalangawan pasayeros, mayatay. Uray ta nasingpat. Patara. Day, narabyan ka mo ita nagpasada baraw. Daytoy kadilang tinapasadaan. Awan ngamin pasayeros, tata sa tor. Agmo katang aguray ti pasayeros, sige paradaan. Sigurado ka, Romy. Nay, apay nga akas lapag doado andak mo tayo, tata sa tor. Di na kumamot pagatapan na. Tikunam siguro. Diyak mo nagsasaro no ti arkilam itang aldaw. Ha? Ato tinang ipagakanyat. Sika ti kadakkelan iti kita iti paradaan. Tadi mo pa'y gaya mo pag inanayin ti tricycle. Ha? Nay, nagkunamoy tata. Iparangyo man na kita mang dadadaal kanyak. Sige. Aduda amang saksi. Iti kinalaing mo nga kupit, Romy. Ha? Kaya't mo tayo bakida. Tata. Apay, asino ti maspatyam? Isuda ka di no siya ka driver mo. Nabayagan na palpaliwan ka, Romy. Isa pasensyakan. Ngam ikatin ka na driver ko. Anya? Sige. Day talayan na ya. Awan na sakit na bakrang ko, tata. Saan ko nasingiran na kiti kinupkupit mo? Basta ikatin ka. Kahit sumapol ka lang iti sa balya pakimanihwam, Romy. Anya ngay, dinikat na kan a driver na. Awan trabaho mo. Sana problema da ita. Agnegosyo ka. At damot pagpuna. Pagpunam ti kinupkupit mo. Isublim kay di dagitan. Agpakalaing kamit, Loida. Saan lang arudon na sinubli ni tata sa tor? Si kakit ti mga ibagay ti kastan. Pagpunak iti negosyo, turnong gaw. Mayat mo't lang, ti ginatang ko paglaban, bakal? Ni, ay ka, mayat ah. Laundry shop, tinapanunot ko ang negosyo, bakal? Iso nga, agawat ta iti labada. Anya, ka makamu ka. Iso na lang ta. Ay na, lipatan ka din dagiti kinupkupit ko. Mga barwanan tan. Nalipatan siguro ni Apo Diyos, di kinupkupit ko. Iso adimon sang kalagip da ita, Loida. Tiki di pagkwartaan ta ti panunutin ta. Kakaiso na nga da pagpuunan ta. Romy, awan mo't umay agpalaba ka data. Uwin nga ron. Kamamok mo nga dagayang kabarbaro alundri shop di tabangin. Kasanungay? Ilako ko na ita paglabaan. Tamangirugita manan iti sabalya negosyo. Kat imbag no damanggatang. At damit siguro, nalakan natin panangilako. Tapno katangan da. Anay ko, nagsakit tiyan ko. Anay ko. Ni, Romy. Apay, agtertiritir ka matinan. Nagsakit unay tiyan ko, bakit? Sigo din na marikrik na tayo doy. Itati ka karuan.
Nay. Ala, ni, agkalingatan ka pa yan. Ay, uwan nga ron. Ay sus, itaray ka lang ni hospital. Saan? Gastos la na itama kahit. Anya, kasano nga ron nga mong di tumaram nga agas no di kag paduktor. Daya kwarta mapagpadoktor mo kanyak. Kadyornong mo na. Usa nagdaya nga negosyo. Ay na, kisayang pailaang Urada kwartam no natay kamot tanawan serbina. Ala, mapanta ni sa ospital. Oh, makitam. Naimbag ta nagpadoktor ta. At dagaya man ta matikid ni kan liver mo. Apay nga akas to'y. Agsakit ang mutin. Bagat. Agagas ka kano. Di mo kanuliwayan ti agagas. Bareng maagasan pa'y tasakit mo. Kasano da ito eh. Awanan ti ko na kapag negosyo. Ay, baybay amang pailata negosyo. Pagpaagas mo kitdi. Nay, nakaumay kamay, Rumay. Kumusta? Kimutong kamay, baraw. Uwin nga ron. Tata sa tor. Tadan rik-rik na ag itibagik. Anya? Okay. Umayak ko mag-apply. Tagmaniwak manan, tata. Awanin nga min kwartak nga igatang ko iti agas ko. Nay, kat kabay lang nga ron tagpasada aya. Kat agsakit kamay. Kapailak. Tata. Awan nga min pag-agas ko. Wah, Di kayag danag. Tata. Tadya akong ulitin tagkupit ka na kayo. Aklo na tinagbasulak ka na kayo. Tata. Kat pakawanan na kuma. Basta alain na kumamanin nga agmaniyo. Maasi kayo kumakanyak. ay. Sige. Naasiyak may titipada ka tao kay. Iswa sige. Basta ka ba ilam laki di? Uwan. Tata. Agtrabaho ak. Aginggat kabailak. Ngamno jaton kabailan. Agsarday nga ton. Sige. Makamu ka nga ron, Rumay. Agyaman ak. Tata sa tor. Ulitag-tag kid daw iti pamakawan ka na kayo. Ala, lipato mo tinapalabas, Rumay. Basta likli ka mo agaramid iti may kaniwas. Uwan. Tata. Ikarik. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, di pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway, sagutan da kayo iti sabali manan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Masikugak, Uncle. Aniya, garanggan dyan! Uncle, pagawanan da ko, maha. Asino ti amati sikog mo? Ni Marvin, Uncle. Aniya, Ket, ikasar na ka? Dayta nga rin ti parikot. Di na kayat nga ikalay sa Uncle. Aniya, tapay! Saan ka no pa nakasagana mga sawa kanyak? Aniya, sana mabalin. Takdaran na, tinaramid na. Uncle? Ala, irobwat mo amin ang kagawaan. Takuyugin ka. Mapantay di balay da Mervin. Kinuyog konti ka anakak di ti balayo. Mervin, taditoyan nga gaad. Ala, pastrekan na kami. Ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Oh, abay, agad-gad ka? Pagtalikod am ti sikog ni Divina? Sige. Sombra kayo, Tata, Divina.
Marvin, Ayan dagiti tadakkel mo. Rimorda, tata. Sana balin. Tinapatid, anda ka. Ha, di ko nam siguro, may tarayam ti responsibilidad mo. Nga malas mo. Tasyak tinagbalin niya ulitag ni Divina. Naglaing ka, no ipaakom iti sa bali ti responsibilidad mo. Inaramid yu adwa, iso asangon nyo. Kat manipod ita, kargomon ti kaanaka. Naawatan? Wen, tata. Saan kamat niya apuraan ang mga ikasarkan ko anak? Tamog mati ka sa saan ti panagbiagyo. Ngam ti kayat ko. Agnaeden di ti balayo ni Divina. Siguro, sinugsugam ng kalma niya. Imbagam ako yugan na kang umayag na eden di ti balay. hala, sana po no dayta Marvin. Diyak kumakayat ti umay ditoy. Tana ba inanak iti imbagam idi kanya kasaan ka pa anak kasagana ang mga sawa. Nga mabutang ako ni uncle ko. Kan awan ti mo kasabali a papanan. Tamumat nga ulila ako na damang. Kat, anyang ron ti sangitam ngay. Day takit ti kagurgurakin ka. Agsangit ti paglayngam. Marvin. Sige, agnaid ka di ti balay. Ngam saan ka ngay kasara? Diyak pa'y sigurado. No ay ayatan ka talaga, wino saan. Isungag din nata. Ngam saan tangad kasar, Divina. Balasan ko. Agluto kay ti pangaldawan, Wen. Tamapan kami igay talon. Uwan tatang. Oh, Mervin. Agrobwat kan napudot tong igay talon. Siyak tagluto. Tani Divina ti kuyog yu ijay talon, tatang. Anya, ay nagluko kan. Masikog ni Divina. Baunam nagtrabaho. Basit pa'y matisikog na. Kabailan na. Sika ti kadwak amapan igay talon. Masadutak nga rod. Anya kayo matan. Kahit kasta mo ni tagnadayawn. No idi baro ka kat sadot ka. Agagit ka itan. Tadan asawam kat masikog pa yan. Baruak pa'y matlang aging kay ta. Tawan pa'y matin kasar ko. Na, Rumarak man langan. Pasing ang problema tayo dito balay. Mervin! Mervin! Papadamngay! Di na kayo naingkas-kaso tatang. Isabaybayan yun. Ay, anyan aya. Agdanton putot na. Ngimsalat tangag balew. Marvin, agreeing ka man. Marvin, Apay ayan. pakitimpla man ni baby iti gatas na. Nakidit ti gatas ko. Anya ka matan. Kain imasan ti turog. Ringanak. Nasakit pa yung amin ti sugat ko, abumangon. Anusam ka din, takaan anak ko pa'y laeng. Sinalbag ki diti kastoy. Awanan. Inisturbo mo ti turog ko. Saan ako na makaturog? Pakitimpla amon ti anak tatakaasimat. Awan ngamin masuso na kanyak. Sika na. Day talag timpla. Rigatang pa'y. Nasakit nga ro. Pambar! Nalaing kakiti nagpambara. Kasla ka sino amang ibaon-baon kanyak. Kat indanon mo madla tibagim diti balay. Ay na, nabartag ka man na si Mangput. Inaldaw lata ng kasataramid mo, Marvin. Kat, anya kumita, ha? Ang reklamo ka? Pangaasin ko ma, tulungan nakmat. Agtrabaho ka, tapnad na pagkatang itigatas ti anak na. Anay ko. Apay, nananamit laing mo. Amang manmandan kanya ka, ha? Gusto na. Kanayan naglagabilanan. Isa huston. Manjakon. Panawan na kalangan. Nagsayatin niya'y. Nabayagan niya inururay ko tayo ta, Divina! Ipanaw ko anak ta. Katandaan nam dito yung ibagak. Di mo to pulos makita kan masit ganti anak ta. Saan ang problema dito? Sige, pumahaw kayon! Di ka agpampanunot, Divina. Uncle, parigatan na kun iti kabil ni Marvin. Diyak kaya't nga ibantay ti bagikan ko na tawan ti masakbayan ti anak ko iti sidong na. Kahit papanan nyo nga ron itan ngay, hindi mo kunain. Asyak ti mang biyag iti anak mo, Divina. Ay. Amo meta sa anak ka baknag.
Awan maitulong ko ken ka. Agpakpakaasi ak, uncle. Ibatik ti anak ko kada kayo. Tay nakagsapol iti trabaho kay syudad. Aniya? Sige. Tay baga kita asawak no kayat nagaw-awiran. Gamno din na kayat. Ay, pasinisya. Divina. Nagdakkel abalay daytoy. Adda babae nga agwalwalis iti paraangan. Apag iso, nakalukat ti gate da. Agdamagakman. Excuse me, madam. Mabalin ti agdamag? Ha? Anya day, Chay? Madam, ang mga nagkasapulan kayo iti babaunan. Agsapsapulak ngamin iti trabaho. Ha? Pasensya kan. Saan ko kasapulan ti babaunan, tasisyak lang di ti balay ko. Alaan dakon, madam. Uray basit lang ti swildok. Tinapatag at pagtrabahwak. Ada pangalaak iti igatang ko iti gatas ti anak ko. Ha? Di kagdanag, ma'am. Kompleto ak iti requirements. No pagduado andak, gaputa sa anak kun anag na iti agency. Nakasagana ka mang ipakita. Lading ita ka talaga. Sana ka mga maulawak. Ops! Madam, apa yan? Agrikos ti panagkitak. Tulungan dak pangasim. Ipan kayo ka di ospital, madam? Sana tulungan dak lang na makastrag ti tabalay. Pangasim. Uwan, ma'am. Ala, umay kayo nga rudan. Okay kayo ka din, madam? Uwan. Banog ko la siguro day, Chay. Agyaman na kiti pa ng tulong mo kanyak. Iso nga alam da ito'y balasang ko. Ha? Ay, apay day ta kwarta, madam. Tangdan mo ang tulong kanyak. Ay, saanan, madam? Alakit din. Kasapulam da ito'y. Saan nakagkidkid daw itibayad din na aramidak, madam? Ay, okay. Baka mo ka. Sige. Agpay kang arudan kanyak kas babaunan balasang ko. Ha? Agpaiso, madam? Agyamanak? Anihan. Nagkasanggayam tinaglabasam. Sana ka nagbigdutan ng halakan kakas babaunan. Barang iti kastoy nga ramidak at makatulong akmadkan ka. Agyaman na ka talaga, madam. Inton bigat, agawin ka, taing kalaan ti anak mo, takaasimot amaya dayugan ka. Ha? Saan nga ta nakababain, madam? Ang mga noawan dun di matrabahwak no kasta. Sana problema day ta. Pag sinublatan ta nga awawiran. Basta yung kalaan, takaasi amay sinakan ka. Uwan, madam. Kat agyaman nakmanan. Man nakaawat kayo launay. Nakasingsingpet kayo. Amom, Divina. Naayat unay ti Diyos kanyak. Ngamin, isuti ng paimbag kanyak. Isuti ng agas kanyak. Ha? No kasta? Sigod nga da sakit yu, madam? Wen, Divina. Kinapudno na cancer survivorak. Anya? Iso a pinaginanadak dagiti kapamilyak. At dadami ni Amerika. Kat sisyak langan diti Pilipinas. Iso dati mangipatpatulod iti kwartak. Kasta gaya, madam? Wen, Divina. Iso di ka mas daaw no at datay gundaway a panagulaw ko. Ngam gagangay lang ganday dya amarikriknak. Agam na ayat lahat ti Diyos. Ngamin, iso tinangagas kanyak. Madam, jak laing bagarup. Nadagdag sinmat gayam ti pagdaldalanam ngam siyak. Wen, ngam gapoy tinatibker apambatik iti Diyos. Nagimbagak. Iso ati maibagakan ka, Divina. Uray kasano ti kinadawel ti bagyo asumangbay iti biyag mo. Masapol ngagbalin kalata na tibker. Kat buyogam day ta iti pamati. Kan panagtalag iti Diyos ana marswa. Kat, kumusta ti panagadal mo, Carol?
Okay mat, Nana Edna. Tulungan nakman na bumangon, nakong. Wan, Nana Edna. Rumwar kayo kadi? Takibinan kayo amag na? Sanan. Kaya't ko laang tagtugaw. Carol, hingkag di ko sa nanak ko. Siya kundi mga sikaso ka ni Madam. Wan, Nanang. Ay na, nagbiit. Abimbalasitang ti anak mo, Divina. Wan nga ron, Madam. Nagpardas ti pa naglabas ti tawan. Ay, marik na ka nakapsutan ti bagik, Divina. Ni, kunak man noon naimbag kayo na kunayo. Ti amok, naikatan ti kanser akimpet kada kayo. Ay, kastamat ti amok. Ngam, nagsubliman matan. Anya? Gamuray no kasto ti kasasaad ko sa anak nga umibot ti apo. Diyak kaya ta si diren ti Diyos. Diyak pulos pinanunot abinaybay anak. Basta no anya ti plano na iso ti masurot. No plano na ti mga lakanya kaawan ti maramidak, Divina. Ang oran niya pa ti mapaspasamak. Tungpalag ti karikan ka. Pagadalag ti anak mo. Agawid dagiti kakabsat kan anak ko iti mabiit. Kat, naibagakon kadakwada ti panang tulong ko iti anak mo. Para iti panagadal na. Isungawan ti pagdanagam iti dayta. Nga uray bilang anak ton. Mangibati iti aramatan yung agina. Nangruna ti panagadal ti anak mo. Ma'am Edna, agring kan. Agar mo sarkan. Ma'am... Madam? Diyos ko. Saan sa amatin nagangangas ni Mama? Diyos ko. Natayan ni Madam Edna. Madam! Nanang! Apa yan? Hey, Ma'am Edna, natayan anak ko. Natayan ni Nana Edna? Apay ngayon natay matan. Sabay nakasingsing patmunay kadata. Uwan nga rod. Nagasat pa ilaan ni Madam. Ta sana narikata na nangipulang itibiyag na. Agin rolak man na Nanang. Wan anak ko. Patya ka makaadal kagapoy titulong day di Madam Edna. Nagsaya at ti pamilya na kadata. Wan nga ron. Ngam, patgan nyo kumamat tinabayagan na kitkidawag kada kayo. Kaya't ko makita ni tatang ko. Oh, Nanang, laglagi pa nyo kumati kanayon nga ibalakad day di Ma'am Edna kada kayo. Di kayo agimula iti sakit ni nakam. Pakawanan nyo kumanti amak. Ay, sige. Ipagpagapukan ka anak ko. Agawid ta iti probinsya. Ipatpatag kayo hunay nga uri di makalak nga awan kayo iti puder ko. Balasitan ka na. Mabay nag-unay ka na kayo. Kapoy tinalas nga ramit ko. Pakawanin na ko ba? Awan serbik nga amakin asawa. Divina, pakawanin na ko ba? Marvin, apay aputad matan dagiti dua asakam. Nadisgrasya kiti motor. May sakon nga inutil. Awan sir-serbik a padre di pamilya. Tadyak may paay ti kasakulan ti pamilya. Marvin, Pakawanan na ko ba? Ano tinagkurangan ka na kayo iti anak ta? Kastabat na nagkindawak iti pamakawan. Tijak pa nang pilingan ka. Tasabalit tiin ka na isag. di kag danag Marvin. Napakawan kan. Kat pakawanan nakmat. No imbagak idi ajak ipakita ti anak taken ka. Ang uran niya pa'y ti mapaspasamak. Din tumapaglibakan asika ti amana. Idi pa'y laan. Naaklon kon dayta. Agyaman akit di. Tano sana napasamak ti kasjay. Nalapit. Saan ko anam amuday di Madam Edna. Uray na tayan. Nangibati iti tulong para iti anak ta. Ikarik, ano adan to kwarta? Mangtedak iti tulong.
Wenno suporta para iti anak ta. Uray kasano apan nubok ti dumtengken ka, no kumpet kalatay ti Diyos anamarswa, awan to ti pakaananwa. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.